to aprangsi pini perangke atum pan korolo nang tu pan ke hang teng pen nang tu kiwang apot pini jasmet pet nilu tu nang tu han press meet nang ke hang nang ko pathikal halo eta ba por molom BJP sonja pro tu jay ke thara ke hai pan ifigi burning akam claim lo ASDC actually la tu ASDC gali kecapaklang athang kecapaklang si ASDC sta arlo pena pa kila tu BJP kam si claim lasi ni tu ke cinta tamil lo lasi alang itu kopi aphansi nilu tu me APS sia mai pu aki ha jay ka thar efigi bangke ke burning ma halake nilu tu jot la ko kar benglo arat se lage mahu pro si thegam nang alang itu ke hang ke sarlang lapen jay ka thar ke ha pan latum ki putop nilu tu thegam nang kopi apot kopi apham latum efigi burning nang ya kam kidoge salang itu ki claim sai abang kopi si claim lo ma latum mithang ka latum chichini ne ne tum ka chinna ma tengke athema ko map ne kaping khap pen si labang so sai ke latum ki claim langam sina latum ha da efigi burning ho media theng latum ka ningje alam di je ai ka thara ke hai that naga tumphang longli PG pugicha pusi akoy iti lapen ke puki tumphang longli PG pusi jay ka thar ban kicha pusi latum akoy kiwan itum thedam long salandam sinangili tum 6 sidul arona tengpen karbyang long kidoan a constituency ta lake inglo akhe phasi pamong pi vetlo lage 6 sidul aron pensi lake ilitum han nangai pi vetlo lage inglo akhe phasi sitame 2021 aninkan ekor kachita hu song thragatun ekor kachita hu halasu longri kep abangke kiche tum han pidet nang hu BJP tum chidom dum diak longri kep polo tangke constituency kep lo lage homosti kep lo lage open category si lage bikok lo lage ba open category kibi nangji a ron masya lo 6 dul ke athe kaddu kabe akar biang lo masi lage inglo akhe basi lage reserve det lo lage 6 dul basi lage na reserve det lo lage sahara suhur longri kep ki job husita lanon ASDC which part jam abang for tu kunalo kidam la tu hala longri kep ki che han pider nang bru ai port che tahu latum tek dunong le ma hala su ko pia polo BJP songja po tu han efigi the burning red kende hedunga question mo lage man hala longri kep ki che tu han ki bida ala le tu che dondun pamiloma laki kithe tu question lagi ben phurki mo na lagi halasut e pisasya party tum cho longri kep kiche han ki bike che dom de pu kani ge hai ki lapen non kar biang long ke inglo ke tu more than 50% value to my population. Karibia tumda ki below 40% value. Kidamta press meet ahu ASDC youth from Asongja tumta ninjilu. Je karbitum 40% value kita kan yedu. Lonna resell press meet no. La penke batai si SSIC pen isi a discussion of program bill that farmer bill center. Hala suhu aki hai Elvin tara mata ninjil je itum inglo akhe atum kenon ke below 50% value sida langdam sina 1951 aninka la sensa hu langdam lo polote itum inglo akhe pangrum pet pen 96% du laben arling atum de karbia tum de
84% do kali 88% do 88% do sidan non 2021 hun ane tum asensas lang damlo polo tangte ili tum non karibia tumke below 40% kabdu kabe travel pang SC 47 nil ande tunon 50% abhyasi tum do again 1951 hu 4% kiche tum do 4% ave langdam family hala su alama ke hala 4% ne ke la la khilonjia tu adivasi la pen ke la asami sa tu ki cheting 1% la so se tu langdam family pulo dang de sitamin non Karbi Anglong ke second highest population ke non tribal hala second highest population non tribal atu ado abang 14 ta longli phelang dola kumma ko tum han longli phelang ipi ke ku people la tum theklo den ma second highest population la ma thakra ka mali SDC youth from atu nang tu ma khap menu longli phelang itu chot kari la tum anutin da voter ID chot kai ration card chot kai la tum han kumma la puson longli phelang chakong kipi la pen ke voting ras chakong kipi la karbio termas kasil kecari tum kelilang ma tante nangi tum ko pia ko lang tum from yang jara seru ko pia ko la tum han voting ras kipi ahuna tum theglo le derma ajunu me alam mulaki la pen ka jubek nahi alam mulaki lasi karbiang long non itu makai no akhir tum akapire ni meke non tribal tum ben kiche tum ben bongo sena tum ben ini langam sena PGR lo kido abihari aso tum anu tin pota non ke voting ras dola la pengke utor borbil lo son itum thekdam nong ko people nang tum la tum fan eviction nangji kuninja hide mat nang tum ben isi ki thir thik alamdon dego ma tum ben aju me nang tum fan idam tangan CM tudam roha ki hay amatsi PGR long gido akiche tum fan na eviction sei hala je ka tha tum gani alam ke lage kani tha ura baturi ulta puta sigani usi CM ki hay amasi ningel lasinang tum dakido bihari tum fan ne CM turang rongan ni tum ne eviction sei nang plum play usi lamchak ipitikan hala su nang tum ko na do me jaglip ke hala su ko na nang tum gido ko ke nang tum itheba lam ki to kan ni tum thekdam nong le rat thekdam nong le hala ki mesen nang thek puta na tum thang chitin ma la non je ai ka tha ra ki hai tribal tum do aning si donanji bukan ia lam bentong nang tum ning ki soloma non borjan ha bolon ki do naka tum ke phisa khuzar ani benda ki do naka tum si je ai ka tha akai ke ninje non ki bang nia naka bhane ki pugali non ki bang nia ku ki tum bhane ki pugali phisa khuzar ani ben ki do anaka tum phan ke itum SS6 sidul arona tengpen alang tum bhan kelang polang jita itum arat duk waram sikane ye laben aho jai ka thara ke ason tin kane ta as per 6 sidu to the Constitution of India paragraph 20 hada tribal area bhi top dake hada ka majula menta specific athra amen mention say je lake 6 sidul ke lake karbi bhan lo 6 sidul ke lake dimasa bhan lo 6 sidul ke lake boro bhan lo 6 sidul ke lake kuki bhan lo tokte hada ki toke tribal area pusito that means tribal tuman ke acha kong dolo datake karbiang long daki dui acha kong dolo sidam ithela mata tum huna nang angtan men ke wang a tribal tuman ke ladak itum 6 sidul long rilong bang ke lage restricted dolo ke itum chini lage puson lage damtang ahu na press meet ki do hu hala manipur men kiwa aku ki tu mansi dak long le phela kinang ji pusi je ka tha ke ningerang pule tala sole ke ne ke lige
Latung han dake din klong abang ke awe sita latung ma kiduk isung lo potsi karbilo autonomous council benta isi kerap dunenge arondo wasi inglo akai ku amen pen relief camp ka selam pen thong ke pedu manipulong a situation ing samlo bolte unak pe latung ke wang ma hadak pen ladak pen puthot ing sam jin pen thong toy thunangji pusi alani kengi ku pia posala masalan kengi lo Kivan tuya ni anta ingo ketum ning sipet ning kengkang ka chiora peje pamlo athema mo itu autonomous tan hanglo polo te alang litung manipura so ranchi don nai ge nagaland so ranchi don nai ge meghalaya so ranchi don nai ge lase jai ka thala kya ke overall like ka duk ka behan mathasi alali labang solam kan inje nale tum sona attack matha bro ar loop en matha dam participation kan ye thap abang fu kali jai ka thak ke Boy peda press meet nang bang hai be samu bula be budi premson ma premson budi premson budi ni chini chini lo ha gulson ma premson la tumani ke aje te chini chimbar budi alani je ka tharam plung ni pusi ke ni kuna jakong melo labang solam alani ke ni ke ini karbiang lolong jai kathar jongsinang klan klek bosonte six tidul alam dani tum chini ne deji karbia kema chini ne deji ingo kema chini ne six tidul alam 60 70 years of prank kunala bang so six tidul alam itone tanang do ini alang li jong si itum tribal aja kong la song da karbiang long itum six tidul base naga chari labang so aron men itum mithang along ni phelang autonomous state ki hanga chokong dopu na githam amek na pramang lahalu alali itum sona 6 sidul ke ankang the ho 6 sidul ke chuching tik na net ho 6 sidul ke langching le de nahi ho lavat tum accept vela ratum ke accept si piniani SDC lo rata videlo ke kidam tang last MP election hula result alang kala ke doke nota NOTA la tum se highest that opinion alali tum si mesen bosone piniani so tukla videlo polo alani tumo party yang si mesan in country ki me ki chok pason ne pini la pason plan pe de ja polo te kupia por pini la son SDC lo son plan pe alani tum mi thang ki chok chi ko rectify no ehore si SDC pe ni tumang bong plan ra petang dara petang palam na klangu arno lam pini na khani gaku nani tum SDC tu ki on dung de APS long wang jilo ela tum men chinki chithanu osa Jong si SDC lo kachidam tunai la tum chelang tunai polo tante lake itum pham ka chitot lu nile tum ke SDC he no pusi APS aslum ke bang lu chima tha ihuri si na tum ning kan trip ho na tum ruling lo karbiang lo halas du na tum ki claim ke thek chok chi bela posi karbia ang bom ron mai nang dolo kachi thu ki thar nang dolo hem dit ne ke kai nang dolo maratha Marana komar a party tu si karbiang bom. Pachi tu ko pachi thara party lo. Pini phurki mo longa lagi tu ko. SDC a party halo karbiang bom apran ke chagmut. Ahem adi make chikai a party ke SDC a party lo ge. Phurki mo lang no sarang kun kito. 30 department kiwan ke chikin dak la tu. Atheng pia long e sita nang la na ni te la rengi ma. Oso la mang ko thek la bang so so la na pa me me te la bang so so me senji ma alang itum thala bang rectify na nangi ase jai ka thar pha alang tum chahat ta ifigi governing ma ke itum condemn lo to pha kabyang lo ra condemn la alang to pha phul ne ke le bata accept ni lo itum receive lo peta benda ni de kam na chikembo jita apor vedelu na lo tum lam por ke khatar atum phan pu SDC ke van atuman ta le phone ko phul lap nei bo to lang SDC tum lang thang bak bela jai ka thar phan ka sor sat pot thang bak bela hok alam pen jai ka thar ka ni alam kunane ki ponji phan ma thari kar binglo ala lulel la BJP tu nangi toy tum pen la hai ulta fulta kam ki claim bang ing ton si melo SDC from tu la pen isi alam tu thalang utor bor bilong ki do aki che tum la tum kar biang long arlo along le phelang le ke chera kalima la tum voter res do lablo ha
6 sidul aro ateng pen polo tang tela tum ki dunang ida kara dape tapi ni arnian ta nang tum media ma theglong ASDC atum la udor borbilang ki do abongali tum han eviction nang ji polam ning ji apin ning ji kopia polo ning ji da ke kopia polo ning ji da ke ha amhan ni pulu kar biang long ke second highest population ke latum hen sitame halatum han ke amek teacher ki det asong serang dum chikrongsi non tribal hiyanang bong ning sipet dopen keng kam chior pet nang ji bu je ka that kaning yalong si baha re ki chok chi si ka thekam no bini 6 sidu alam na ki tham mena potsi je ai ka thara ke 6 sidu alam na ki tham mena potsi itum kar biang lo ra chini lo la pen ba so 6 sidu ben si non kar biang long EMCM MP na man bom lo ASDC arni huta la bangso 6 sidul pera jo salang tai apa pene rachari ang hoy in long bang te la pu ana kimme alam na ki thala bang pansi nang tum kahi no thek long ke ni tum ma hu hang pu pi sinang to na pu por lo ma na tum chima tha kidang ta a press conference alo je ai ka thara ka ke plan tak siningil la pen nang itung ta jini pamil lagi lakin BJP asongja pun atum ta jini pamil je ai kathar keninge alam ke ahok te alam ko jini pamil lapen labang so je ai kathar akihai labang so ahok alam rara thengno minje plum pena pot BJP tum akimang bangke fulfill fedel hala bongo sina RSS tum akimang bangke kukila ten karbiang bang pachip bong pacar buya fasike kembu sala bang so lam kan ni de pena pot nong e kukila ben karbiang bang kachip bong ni pan awar saya bidel bongo sina to ani yang jeping lo so pot la so pena pot sin non la tum kan stiget si pini ani jai ka thara figi ke bani akapet thanda kan are chini gati karbiang lo karbiang tum lo dake handful lo lagi chini pamelo lagi lasi lapuson asai lang no ki claim magi ing ton tok no kali polo ki wang thuji arni ke nil do episode ya party pens dame nang tum pham isi prek da akin kam chi ora to nang tum ta chini lo kende pini karbian long ke episode ya party halo kan tang na party BJP tumanda ok claim hula party ke episode halo dakar biang long chok kelo ge asam no anta BJP APSC fansi kapheri to kapre khanda gi lasi BJP tum ammai kame ja ka thar ma ninje je te paju te thidel nang theglong ma theglong de ji theglong le de ji lasi nang tum ma thakang akam ni kan nang ko mane nang toy be nang kan nang potula son che plang nang lasi ni lekin ye thulo tini FG ke burning am heta ne ki chengsi polo BJP tum se FG ke burning ASDC Youth Front bukan lagi attack cepat dan jauh. Ardo kan lagi BJP bela tungi close do, atau close kan lagi. Cini pamil lagi. Kita tentang MP election hu. Kau pilih thebak alang tu parti yang thurung beri ASDC benda. Thurung bu. Kau pilih thebak BJP yang jong ma. Awi. Kau pilih jong ya. Aku thek long ma. Awi. Kali tak APSC alang tu. Alang tu masuk je formen a cini awi media yang tak thurung he. Kali tak APSC, kali tak AGI kata. People lagi, kamu cinta lo? Nggak ASDC ta BJP abelu pujar lo. 100% lo, pini ab FIG kita pensi itu klang lo. Muni la phang ke pang teji pulte alam pen cuteli. Akam mes itu pang tegan. Tingpia rong ta, labangso tingpi, mema henoma puke arong mene pang tegeli. Atek mesi pang teji. Bisalam nani thari cu elo. Labangso tharwi kenang channel lo sa athya birete labangso tharwi yang tum pipong ge mimi busi pui ge sida labangso tharwi chu even athe buruk se lo te laso tharwi arong ke mesen busi tum chini ji ge exactly munil banga arji gelang bengali alam bengali akam mesen thegi pini laso gus bene SDC youth front tum ke clan dalo la tum ke BJP acham binang lagi lasi pini bengai alang tum SDC han anong ba junor mane SDC lo ke do tum akhir mesen tunduk lapang itu macam ini banyak tunduk. Deh, sitamnya alang itu muson bangke lagi SDC long amen MDR ke lagi kira tang sih itu aku lagi. Kalau pun jom dari lo, langsung itu lagi. Doang pada awal tadi.
Kali latung medi, ben isilah medi. Latung gachi phiri alam magi. Deh. Mane some PM, some BJP leaders and ASDC leaders are aware of the APSLC president statement from the last press conference. Yet they are trying to distort the truth and mislead our people. You know, to mislead our people, to make confusion of our people, to deceive our people, is the main strategy of BJP. That is crystal clear. Like in China. BJP tum atik-tik, a strategy ke lahalo. Itu makar biar tu phal tu ngom so phal pamang hung thek nang ji. Chong phui thek nang ji. Halalo men atum objective atum teknik. Atum strategy ke. Lasi kar biang long aratum manghuduna nei. Pen chini lo nang ke to ong dong kar bi made inglo head chini lo. Pedap head panil phan singason pen puki atum bang choksi tunai ko ban conference nang chingi. Sa nili tum hasne ki vikson jitu. Nili tum no head na ka doli. Nili ke kami ke jinso ntulo to ma. Aho kala nili te paper odong sia semili tani. Nili la paper odong sini kan nili. La tum non head pele ke do ku ki tum nili. Ni ban tunai ko ke ni tum hasne ki vikson jitu sa. Ko sono ko. Nili puduno arona ting bena tuma thana me. Itu mislet pen tingam sioni. Sitame non ke wa ku ki tum han bangke la bangke. Arondo poksi alang tumhan alang tambi thang ade do poksi ilu tum dak chak pi same aporting na tampi jidam langi kalang sa rakin tum jidon du same dak adona rab do poksi ni tum ta hot kumani mane nge dim chak ta hayi mene labang nang tum jison ke mini sa busna ku ni ho gira ni chak du nang tu han tum protect bin stak ke bang tum mage tum aporting ba jidam tu nei lam pen lahalu ku pia pop lasong ki claim nei ke itum as indigenous po amen pen itum ingo akhe po amen pen itum akachira ki momo da chichira gadang po laki itum chini pamene ni laki asola kupia por la BJP tu chini ne tu kali ade BJP lo gitu akar biar ma chini si tahala bongo sana RSS tum alam kroy kret tum arkuben sunan ko ye tasupena posa tum side of the claim na lalu halang de khomya ni kali ngola ni tum dola asamis pen ni kala lani kali ngade আজি আমি প্ৰেছ মিট মাতা মোৰ কাম হৈছে যে আজি অলপ আগত যে ASDC ইউথ ফাণ্ড বুলি কয় তেখেতসকলে আমাৰ সন্মানীয় জেনেৰেল এফিচিয়েঞ্চি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি তেখেতৰ মানে পচলা তুলিকাত দাগ কৰিছে আমি সেইটো লৈ বিৰোধিতা কৰিছোঁ ASDC ইউথ ফাণ্ডৰ কাৰণ কি প্ৰসংগত তেখেতৰ যে এই পুতলিকাটো দাগ আমি এইটো প্ৰশ্ন যে এই ক্ষেত্ৰত বহুত অভিযোগ আনিছে যে যোৱা কেইদিন আগত CDP মিৰ্জেং কিবা খেলপথাৰত তাতে এটা সভা আছিল এই সভাখনত যে জয়কৃষ্ণ আচাৰ্য যে এই নাগা সম্প্ৰদায়সকলক সন্মানীয় আৰু লগতে কুকি সম্প্ৰদায়ৰ সন্মানীয়সকলক যে ইয়াত 6 শিডিউল যিটো ষষ্ঠ অনুসূচীৰ মতে তেখেতসকলে যে কিছু ক্ষেত্ৰত প্ৰাপ্য আছে বা মৰ্যাদা আছে বুলি এখেতে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু ASDC যোনটো ইউথ ফাণ্ড সকলে তাত কিছু ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ অবৈধভাৱে ৰাজ্যৰ আগত অৱগত কৰিছে এইটো তথ্যহীন কথা গতিকে আমি এইটোৱে ASDC ইউথ ফাণ্ডক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে ধিক্কাৰ দিছোঁ যে আহি থকা দিনত যাতে এনেকুৱা বিৰোধ মন্তব্য নকৰে যাতে তথ্যহীন কথা আৰু লগতে একেটা বহুত অভিযোগ আনিছে আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ যে য'ত নেকি এতিয়া বৰ্তমান চিটুৱেশ্যন যে মণিপুৰত যিটো পৰিস্থিতি পৰিৱেশ তাত বহুত উত্তপ্ত হৈ আছে কাৰণ তাত কুকি সম্প্ৰদায় আৰু মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ মাজত কিছু ক্ষেত্ৰত গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ সংঘটিত হৈ আছে গতিকে এইসকলত বহিৰাগতৰ পৰা আহি ইয়াত বাসস্থান লৈছে বুলি এই অভিযোগটো আনিছে কিন্তু যোৱা প্ৰেছ মিট একেদিনৰ আগত আমাৰ সন্মানীয় জয়কৃষ্ণ ছাৰে যে স্পষ্ট কৰি ৰাইজক জনাই দিছে কাৰ্বি আংলং ৰাইজক যে যিসকল আহিছিল ইয়াত অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকল আহিছিল ইয়াত কাৰ্বি আংলং যদি আহিছে প্ৰৱেশ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এইসকলক যাতে সোনকালে যে সন্ধান কৰি পেলাই চিনাক্ত কৰি পেলাই এক জেগাত যাতে সুৰক্ষিত হৈ
যে ৰিলিফ কেম্প পাতিব লাগে বহাব লাগে এই ক্ষেত্ৰত মন্তব্য দিছে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কিছুমানে সেইটো যে যিটো মণিপুৰৰ অহা যিবিলাক অনুপ্ৰৱেশ কুকি ভাইসকল এইসকলক যে ইয়াত চিৰদিনভাৱে বাসস্থান দিব বুলি ছাৰে মন্তব্য কৰিছে বুলি অভিযোগ আনিছে মই যোৱা কেইদিনৰ প্ৰেছমেণ্টতে ক'লো এইটো ক্লিয়াৰলি স্পষ্ট কৰি মই কৈ দিছোঁ যে সেইটোত মন্তব্য দিয়া নাছিল কেৱল মাত্ৰ কৈছিল যে এখেতসকলক এটা সুৰক্ষিতৰ কাৰণে এঠাইত যে ৰিলিফ কেম্প পেলাই আমি ৰাখিব লাগে যেতিয়া মণিপুৰত পৰিস্থিতি পৰিৱেশ তাক শান্তি ঘূৰাই আহিব তেতিয়া এইসকলক ভালে ভালে প্ৰেৰণ কৰিব বাবে তেতিয়া ছাৰে কৈছে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান যে মই এছ ইউথ ফ্ৰণ্ট বুলি নকওঁ মই অলপ আগত আমাৰ ছাৰে ক'লে যে এখেতসকল বিজেপি নাম মাত্ৰ তাৰ বিপৰীতে কাম কৰিছে বিজেপি এইসকল আজি মই প্ৰত্যক্ষভাৱে কৰিছোঁ এখেতসকলে বিজেপি কাম কৰ্ম কৰি আছে কাৰণ অলৰেডি আপোনালোকে দেখিছে মানুহে কৰ্ম জৰিয়তে মহান হয় বুলি কোৱা আছামিছে এটা কথা কৈছে না কৰ্মটো আজি দেখি পেলাই একেলগে কৰি দিছে কাৰণ বিজেপি কামহে কৰিছে এখেতসকলে বিজেপিৰ কামহে কৰিছে আজি যে যোৱা কেইদিনত যে এই স্বাক্ষৰ যে কাৰ্বি আংলঙৰ যে যেতিয়া স্বাক্ষৰটো কৰিব কাৰণে যে 10টা চিট মুকলিভাৱে যে অনা নাম ট্ৰাইবেলসকলক সেই চিটটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছে তেতিয়া কিয় নামাতিলে ক'ত গ'ল সেইটো এতিয়া ক'ত গ'ল এতিয়া মাতিব লাগিছিলে যে আজি দিনত যে জাষ্ট কিছু কথা মাত্ৰ যে আমাৰ কুকিসকলে যে মণিপুৰত সেই ঘটনা হৈ পেলাই ইয়াত অনুপ্ৰৱেশ কৰিছে বুলি সেই কথালৈ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰি মানে বৰ্তমান সেই কামটো কৰি আছে এইটো কোনে লগাইছে কথা আজি মই কথাটো ডাইৰেক্ট কোনে লগাইছে বিজেপি RSS বংগসেনা লগাইছে কিছু ক্ষেত্ৰত ইয়াত লিপ্ত হৈ আছে জড়িত আছে সেইকাৰণে সেই কাৰ্যটো কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আজি কাৰণ এখেতসকল নিজৰ লাভৱান কাৰণে কিছু ক্ষেত্ৰত ধাৰ আছে নিজৰ ধাৰটো লাভৱান মাৰিবৰ কাৰণে এই পৰিশোধটো কৰিবৰ কাৰণে সেই কামটো কৰিছে SSC ইউথ ফ্ৰণ্টে আজি মই ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ সেই ধাৰটো পৰিশোধ কৰিবৰ কাৰণে একেলগে সেই কাৰ্যটো কৰিছে আজি কিয় কতুলিকা কিতাপ কৰিছে নহ'লে দিয়ক ভিডিঅ'টো চাওক ছাৰে কৈছিল নেকি যে ইয়াক চিৰদিন বাসস্থান দিবৰ কাৰণে ছাৰে কিবা মন্তব্য দিছিল তেতিয়া কি আজিলৈকে 6 শিডিউল কনষ্টিটিউশ্যন এইটো কথা বুজিল নেকি প্ৰভাৱ নাই একেলগে আকৌ একটা কথা যে যেতিয়া পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশ যেতিয়া যুদ্ধ আছিল 1971 এইটো বছৰ 1969-79 এনেকা আছে কিন্তু যে পাকিস্তান যুদ্ধ আৰু বাংলাদেশ যুদ্ধ সময়ত কিতাপ অনুপ্ৰৱেশসকলে যে উত্তৰ বৰ্ডত আহিছিল 400 নেকি 450 যেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল তেতিয়া কিন্তু সেই ফেমিলিৰ ওপৰত আজি কিয় চিৰস্থায়ী বাসস্থান দিয়া নাই সেই তেতিয়া যদি ৰিলিফ কেম্প ভালকে পাতিতে চিনাক্ত কৰিলেহেঁতেন মই সন্ধান কৰি পেলাই যে বাংলাদেশী কিবা আহিছে বুলি তেতিয়া সন্ধান কৰি তেতিয়া ইয়াতো চিৰদিন বাসস্থানটো নাপালে হয় তেতিয়া কিয় নিৰ্মাণ তেতিয়াহ'লে আজি যা কিছু কথা মাত্ৰ তাত যা পৰিস্থিতিটো বহুত উত্তপ্ত হৈছিলে গোষ্ঠী সংগ্ৰামত লাগি কাৰণে কিছু আমি শুনা মানে কিন্তু প্ৰথমত কথাটো সেই সৃষ্টিটো ক'ত পৰা হৈছে আপোনাৰ কৰিছে যে 1000 যে কুকিসকলে যে অনুপ্ৰৱেশ কৰি ইয়াত আহিছে বুলি সেই কথাটো প্ৰথম ক'ত পৰা উদ্ভৱ হৈছে এইটো প্ৰশ্ন ক'ত পৰা ওলাইছে আমাৰ সন্মানীয় এইটো বৰ্তমান CM ডক্টৰ CM ডাঙৰীয়া সেই মুখত পৰা ওলাইছে আমি আমাৰ APSS দলৰ পৰা সেই মুখত ওলাই নাছে তেতিয়াহ'লে সেই কথা ওলাব এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰিছে নেকি এখেতে বংগসেনা RSS লগত কিবা কথাত লৈ পেলাই সেই কথাটো লগাইছে নেকি এইটোৱে প্ৰশ্ন এতিয়া যদি সেই কথাটো নোলালে আজি এনেকুৱা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নহ'লে কাৰ্বি আংলঙত নিজে কৈ থাকে এখেতে নিজে কৈ থাকে শান্তি প্ৰগতি হৈ আছে শান্তি প্ৰচেষ্টা হৈ থাকে বোলে কাৰ্বি আংলঙত তেতিয়াহ'লে সেইটো ঘূৰাই নিবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে সেই কথাটো কিয় মুখত পৰা ওলালে এখেতে আজি সেই কথাটো কিছু মানুহৰ কাৰ্বি আংলঙ ৰাইজে সেইটো বিভ্ৰান্তি বিৰাজ হৈ আছে বৰ্তমান গতিকে মই সেইটো অনুৰোধ যে এনেকুৱা ধৰণৰ SSC ইউথ ফ্ৰণ্ট মই ডাইৰেক্ট কৈছোঁ যে এনেকুৱা আহি থকা দিনটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতি যাতে নষ্ট নকৰে আৰু সৃষ্টি নকৰে বেলেগ আনফালৰ পৰা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নকৰে গতিকে এটা অনুৰোধ যে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ সৃষ্টি নহয় যাতে বিৰোধ মন্তব্য হৈ পেলাই বিয়পি নকৰে কাৰ্বি আংলঙত যে আন বেলেগ ফালে ফিলি পেলাই যে ৰাইজক বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নকৰে সেইটোৱে কাটৰি অনুৰোধ
যে আমাৰ জেগাটো এনেকুৱা হোৱা নাছিল একেটা আমি সন্মান কৰোঁ আজিৰ দিনত যে 6 শিডিউল কথাটো কোনে বুলি কৈছে ৰাইজক কোনে বুজাইছে আমাৰ সন্মান যে কথাটো বুজাইছে একেটা কনষ্টিটিউশ্যন জানি বুজি কিছু ক্ষেত্ৰত যে বংগচিহ্নত যে শক্তি লৈ পেলাই কিছু ক্ষেত্ৰত মানুহৰ বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰোঁতে আজিৰ দিনত এনেকুৱা বিজেপি কৈছে কাৰণে সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ গতিকে আহি দিনত এনেকুৱাটো যাতে বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হ'ব নালাগে সকলোৰে অনুৰোধ তাতৰি অনুৰোধ যাতে আমি শান্তি থাকিব বিচাৰোঁ আমাৰ যিমান জনজাতিৰ লোক আছে কাৰ্বি আংলং প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতসকলক অনুৰোধ যে যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যে বেলেগ কাম ফালে যে মনৰ ভাৱটো ফিলি নিদিয়ে যাতে আমি শান্তিভাৱে বসবাস কৰি পেলাই কাৰ্বি আংলং একগোট হৈ পেলাই যে আমি জনজাতি লোকসকলে বাস কৰি থাকিব চিৰদিন কাৰণে আমি শান্তি পৰিৱেশটো আনিব লাগে সেইটোৱে Yes. Ini silang kone tulang deh. ASDC youth front tu, bano BJP le tu, cini dalo tu. Karbi Anglong ke BJP sarkar nangka cari lo ben ke kidu akhim sin entru. Kidu akhim sin nang itu. Itu mingo akhe tu long, oisa beno tangka we. Heman cumo we adit, abe, ahem abe bini. Pini itum si da ahem fu tum si kiche tum along si no ke itu ke mahajon ke hangam nang no kali magala mahajon itu no ke hangam nang no itu ahem fu tum si mahajon ko pibhan onte maha pe ke thena bang jom ka bang fu bang itu ahem fu tum si ke no ke ba kiche to si o ke thena bang fu itu che hang nang ko lo la sila person kidu akhim ke wan a party a BJP avan la tum theglong le mano la ana kidu ke hang jo ang bong ta pini SDC puka chikro atu lamthe sibakta BJP party ban national party ban lamthe siba adwa he lamthe je to hai kopia pom lage manguda me lage asi isi di niyang jini me ala malang tu man kali galang to la je ai ka thar phang nang chut lot abang ke ing to me lalu আৰু gelang আৰু একটা কথা মই আৰু ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ জেগাতে সন্মানে ছাৰে যে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থপৰ কাৰণে সেই কামটো কৰিছে বুলি অভিযোগ আনিছে নিজৰ ৰাজনৈতিক লাভৰ কাৰণে বুলি স্বাৰ্থৰ কাৰণে যে কুকি ভাইসকলক যে প্ৰস্থান দিবৰ কাৰণে একেটা মন্তব্য দিছে এইটো ভুল কথা যদি আকৌ কৈছে যে জেগাতে যে এখেতসকলে যে মাটি বিক্ৰী কৰিছে বুলি কৈছে মাটি বিক্ৰী কৰিছে তথ্য আছে একেলগে তথ্য আছে যে মাটি বিক্ৰী কৰিছে ক'ত বিক্ৰী কৰিছে আজিৰ দিনত আমাৰ কাৰ্বি আংলং সমস্যা যে সীমান্ত সমস্যা আজি তদন্ত কৰিছে কোনে বিক্ৰী কৰি আছে মাটি দালাল কোনে কৰি আছে এই প্ৰসংগত ক'ব লাগে আমি ফাদিল কৰি দিম পাছত যদি সময় থাকিলে আমি গোটেই ফাদিল কৰি দিম যেতিয়া ৰেছপন্সিবিলিটি কোন হ'ব আমি ফাদিল কৰি দিম যদি এই হ'ব যে সীমান্তত যে সমস্যাবিলাক যে মাটিত তাত দালাল কেনেকৈ চলি আছে আমি ফাদিল কৰি দিম তেতিয়া যদি এনেকুৱা কথা কৈ থাকে কিবা SDC youth front বিজেপি নেতা বুলি ক'ম আমি বিজেপি কামে কৰি আছে একেবাৰে কিন্তু আহি থকা যদি এনেকুৱা কৰে আমি ফাদিল কৰি দিম ভূমি সংৰক্ষিতৰ নামত বিজেপি আৰু SDC ৰাজনৈতিক নেতাসকলেহে দালালি কাম কৰি আছে বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰিছে কিছু জড়িত আছে নিশ্চয় জড়িত আছে যদি আহি থকা দিনে আমি চব ফাদিল কৰি দিম যদি আজিৰ দিনত জেগাত মাটি বিক্ৰী কৰিছে কোনটো তথ্যত কোনটো প্ৰসংগত কি প্ৰমাণ আছে प्रमाण तो दिखाई दे প্ৰমাণটো দেখাওক যদি হে জায়গা থার সার দি মাটি বিক্রি কৰিছে प्रमाण तो दिखाई दे যাহা তাহা কলে হ'ব নি তো আবুল তাবুল বকিলে নহ'ব আজিকালি তথ্য নহ'লে মানুহ আবুল তাবুল বকিলে নহ'ব আজিৰ দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ বকিছে কেতিয়াবা এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে ASDC youth front এইটো বিজেপিৰ ৰাইট হেণ্ড বা বিজেপিৰ হৈহে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে বুলি আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰিব হয় হয় 100% আজি কৰ্মই দেখা পালে কামটো কৰি দিলে একেবাৰে বিজেপি সকলো কামেই কৰিছে ক'বলৈ গ'লে SDC কি আছে এতিয়া যোৱা ইলেকশ্যনত কিমান পাইছে কিমান সংখ্যক পাইছে 9টাত জিকিলে একেদক আগত 9টাত তেহেঁতক প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব তাৰপাছতে এজেঞ্চি লাগিব এইটো ক'ব হয় 9টা পাছত আকৌ আছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লাগিব এইজন কি আছে আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰথমত 9টাত ভিজিব লাগিব একেদৰে আজি আছে আপোনাৰ কথা চাওঁ কথা ভালে তুমি কন্টিনিউ কৰা মন দাবাই দিনো
Jadi media kote itu kalau plus berentong naik tong menbot ingin penta belum terjolo. Pasti ini lah sampai apres mi nong posi nang dulu nang kok mah. Ahe lah non ahok pen lah bangke lah so kuki. Bang suri silang di kuajo ini pensi ini tum pini lah so apres mi lah pen pini sar dia sar kaname kimi kaya nang set anu gadi. Lah sini li ani sing thang waktu lah so kuki alam. Ani sini yang lah kalau so kuki isi kan isi sonar organization tuh sih transmit itu mobile kan pun ada rasa aku pila di ahok pen nama ke 1000 kuki atau migrant daglang loh ke APSLC tuh lagi hang takali bajai sar lagi hang takali sa laket tugram rong hang si resmi long ni lo 1000 family dak kuki tuh naik dan dulu laso putar posi kuson sih bang lo Manipur long ramai itu lato yang kita mesti dak nasi pacong masih lah. Kalau tangte jaya sare kudu bangke itu nanti tuma presiden koi pena alat tu news long beri kelang ateng. Kalau tangte 1000 family ke lake kisung sih bang. Jadi ani ngarong alon pen jadi karbeng long long dicirai dam nang boleh ke bang tadi. Dak isi arak mai pen ba kuki tum aron mai pen si dak lang polo lasi. Nong si lakto meni hangling pa jam lo pulo tangte moke li tum dakon kaptum ta di tum mang sung khungji inur ke jam kede ji pojone si sar jai bangke laktum hangan ke bang antame kisung opo dak relief kem long padona biwe lo ponte mo dak ron mai samote hondun beta kolom to lili frang jong pu bi samho ka hai tame nare tum mo pen ha dong lo pada ke six schedule paragraph 20 ateng si dak ke itu dicari calon iku tajir bilang elo la sinono bangke la so teng pen pulu tang te itu six schedule long polonte inglong oso tumja sido nangko la sinono bangke hola so kuki atum migrant pustame datum inglong oso hola bang sima langdam ni latum bhandak ni klong pek nai ko nam bangke ni tum budunle mode kisung pa yong ni la so afansi non pini youth front atum pemson biya ke hai atum tame sarjai phaname phime kaisa lasino nili pudungang tum bangke pemson biya ke hai nang dike sentarong si nali hem nali ritolo ulutang te nale tum hola si nale tum cecar pa prang nai je utor borbil pe nali hem ke dake 100 meters ba 200 meters ba sidelo hola haya akechi tum hola tum bhamke 62 area long si non water right pi dalo nali tum checha chedan ma hola bangke jai sarle water id pinot ba water right pinot pulu torbor bilong ke ipose hola so torbor bilong abangali tum bahan nali tum la checha chedan lo nali hema tum helo ke pini jai sar ke non driver tum hamke dake 62 area pot latum hamke kelang select kali latum bhamke water voting rak ke pilong le rak only 6 schedule mane inglong athai tum hansi dake isi aja komti untoji kusi sar ke nang thambom mukente nali tum nong si khai bhanachin hon pit pulonte nang non alam lo non tum difuzo railway station di bogojana alang dai tum dolo laben difulong na dolo bodang felong dolo Bihari Bengali Marwari tum bangni hangling se ju analu ke bang nangi sum ke bang datum koi posin ala tum la jong de thekhe lo di lagi le tum theklo ka nali tum nong se khai phan ka kating hon pik karbeng long dak safeguard nei safety nei polo tum hai to lang nang ko na to pini la kuki tum bang suri si bang kota APSLC hoi polo ke hangali kante la so bang suri si lang nali tum nong si dorkar polo de na tum hadak kosong Dimapur pen Lahore jana dana tum agak nanti mo dak na palu long le dano laku ki tum bang des ton ke agak nanti mo na tum dang mi phiai alam lo kan te non da railway along kan te eviction bo puge te ru posi eviction se de long te la nang le tum jichar se den man te youth fan tum jichar den ma la hai bang te nang le tum matha paka nai Ani siling thang bakala so aja sar phan nang tum so sa se konde megjang ke the ang to the lang nang thela son sikila bini nang tum mang ko so west tame application do se na your from position
upaya wis non litum press meet penang tum hanlang boy nang pinang ko kelai lo ni litum budan nang tum bang lasi la hai bang nang tum kelang ha six situm non ni frank tame pu be jamo ka haida pulo ilitum 1951 hoke 88% karbia da population do penon ke below 50% sidang asun lasong ko matha tha pada ke kumanya tribal tumang pansi itu tumhan longli philang thila palilo gante non tribal thai tumhane lang thila bokante nale tum labang kecha tidan ma nale tum chipi isi banga chipu tholo nale tum 15 years council ke role hot MOU an lo ठीक से थेगलों लो लगे नाले तुम 6 सीधुल आराम पेन देन ang tum cari calon atau ante pini adalah so 30 department ang ta kici etum dak sakuri nang lo jana pu pini ani bi pol de department tin dak kici etum side ke anda sakuri kelang ka nale tum la so 30 department de pindah na pilo nale tum man pen pini nale tum apa war kona lo do ka SIU hai na ala hai lang apa lo chok la hai nale tum ko pilo kudam pen te apong lo dak recruitment api karbi atum inglong so tum ko ana phai lo dak sakuri long ka kalau bang nale tum celang ta kali madi ahoglam six itu lagi kolom tu lagi nala tum 30 department kita inglang masuk tu masih dah kela sakuri dalam mampu kan kontrak dalam mampu kan teh pini langsung theklang mante pini ani ini tum bozar mata murah dah we ini tum makiduk saya deh karbi tum kasih kau karbi inglang poi tum ani om bocui phan tadi tum nak poisa sumar phan school punya phan ini tum tangka mahal we lahai kan teh umalo lah so tangka kipon nak kecil tum nalang mante Masih ini himpen ikut dengan tunggal lo. Nalu tum pini jai sarami pi me kai set la kona aja kong lo. Jai sar bobe karbing lo man tum neng ku kona aja kong ban song tum ni lo. Ini jai sar aja ini si nilu tum manta six sidul ko kacini ja non nili terasa. Nililaan six sidul ka aron teknik nili pindak de. Sita me jai sar na tham dan si asa ko ta six sidul olang lo. Lo masuk khang si akira ikong lo. Paragraf 20 teng sidak long le phelang cari calon dak istim dak arong semal nei ku yai sanang tham so teng ili tum konsep lan pini aron si thik jadala so aron thik joni si tum pini sakuri tamelong adalo long le phelang dak chitum man sa delo ne bangladesh tum sa delo lasong si tum theglong gante remton bia ke hai nang le lahai chita le tha nang ni da khai phansi klem ponte khai han klem pakano kalima lalu hari ini kudang nang kan, lasi ini di bangke alam panding lo, lasi nonali tu min penaku, laso kota aku lam hilang pun jadi lam lo. Tenang orang, tenang narap tum kesehatan do, je 2004 aningkan ke kuki atau population ke 7-8,000 baksido kusiku. Start halas tu 2004 aningkan kuki itu nge nanti song tu hai, lasi non Manipur tan kebang kuki tum dak bang tu olo polote mo suluk sudak abe jima ko lambo thang nang tum hin pen ko kilo lam thar be la solam hedi la solam bang ilitum bang putin karbi tunda ba bang putin inglo akhe tunda matharam pe ni hala sud ronang kang thur kumat nang kang thur ke kuki la pen karbi ang bona bach bhom kumat no kumar bang pulo hala bang tum pinyari na ritali la karbi la ben dimasang bong ronang paching tur kumat no hala so mun phan pinyari tum ritali la karbi la ben rengmang bong kupia polo ronang to ko hala so pata pinyari na ritali la la so thasi to olang tum keswang bong son nang pachar bo nasi itu maki ha ja ka thar pen kai kira nang khang dia la itu mana nga pacar buke inglo akhe apana nga pacar buke la ke bongo sena RSS atu alang itu bidilang lo basi itu mana pacar bola theke ni kidam ta press mi hotan ninjelo ili tum inglo akhe tum chilang petsi itum autonomous hang bong lo ke hala bang so autonomous state ke palong le deji aphansi ili tum akhe aphan isi divide itu mana ke thak jiba itu chak mana ke thak jiba si la bongo sena RSS atu me kam claim hala sura tum rom nang tur haidet lo nang tur haidet kali lo nang pachi bhong dud lo nang pachi bhong dud joni si bhong na ko lo su nang pachi bhong dud la paso nang pachi bhong dud bang pu phan pini arnienta government ben ne ping nang ngelang da karbi le ben ki wan pathi tu phan
pini arni BJP sarkar pe induk dafan nep si lahalo people taklang ma charti mo bangkoan akar bi van lule apran armudia halaso apran karmuna tum fan induk bhani le karmu gari gadi halaso komsi komba bang isi a geng na sila so basi hum ke megi kai dun pati dun ke tala isi a geng fan ku pia pot lo government ne pini arni ta neping nang dia langdam sila induk bela karbi apan ha borpung tarapung ng dokos sila dakpe na tung internet man lang sin nedam check un di nedam un la kuna na ne ke cepat tuju induk bela phanda me bang nedam un kali mai tung thega mong bong lo ke sitala a party pen a gang pen itu makar bi tu hanga party ba ku ki hanga party ba di masa ke party abang fu tuan piniani ku people government tu ne dia big question lagi ku people ne dia la sopo ha dan vano van rala party tu man justice pino last ni tu ki puke alam chini ne si ku ki ben ka bi bong ason son la ke hala tum bongosena to abdilu piniani second highest population ke bongali tu bongali tu mana kiri langsung nang dudun klip nang dudun klip sita along le ke cerita bongali tu bihari tu asakuri lagi cita bongali la bihari tu akon trela kan lagi cita la bihari bongali tu sila tu han make osa mahajon mahajon pini kuki tu madak karbiang ngolong hitung adukan dosi itu mahajon kurang duman ali kuki dah di masa tu dak di pro market long hitung galamal dukan ba hardware dukan duman tu ba manja ma dum ave kumatun no kacerai ke kumatun no bahai do thip ke sob bongali bihari tu sadi maroni tum sadi ha lasi non je ai ke thara kha ke bang chini pam mesi rak phanang thamon tuman thamo bang bidi gang limis na ke la posit no reset pesi ken kam chi orang ji lalu lasi manghula mangai kar bengo ara tumta kar bengo at manghula mangai lalu